Assalamualaikum semuanya. Kali ini aku lagi di Masjid Agung Melaboh. Oh ya, kali ini ada saudara yang nikah di sini dan aku juga mau ngevlog tentang Masjid Agung Melaboh. Aku lagi Masjid Agung, nggak ngevlog sih sebenarnya, cuman mau bagi-bagi video aja. Oh ya, ini aku lagi di Masjid Agung. Masjid Agung ini masjid terbesar yang ada di Melaboh. Nanti aku kirim ya foto-foto aku atau video-videonya. Ikutin terus. Sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어 나 봐. 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Still really fine. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Yeah, yeah, yeah. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아. 서툴렀던 그래서 더 생각나나 봐. 자꾸 뒤척이게 돼. 준비하지 못한